daging pinunas titiang majeng ring linggih ide sang yang widiwase utamanya ne ide yang aji Saraswati mogi ide asung mapas wicu mapaico wiwit sangkaning keledangan angan ide raris ide mapos wece macecingat no dia kewentenan titiang ringgalah kadimangkin titiang jatemu riantukan rumah sepisan titiang ring padewekan sane kelintang wimude pisan tuno sastra sangkaning kewimudan padewekan titiang nenten medasar antuk sastra semalih nyane tuneri sejeroning wiweke diasturu masering padewekan tune mawit sangkaning manah meled purun persanggo raris titiang nyarengin ngiket daging-daging tetembangan muda punggung semalih nyane belok mawuwuh antuk bengkung purun titiang nyarengin nulad pemargin ide sang sane sampun weruh ring daging sastrone ya menegesin daging tatuang mogori wastu titiang nenten kecakro antuk biwaban ide duaning purun persangga titiang negesin mekadi daging sastrone ya krono baso
dan po ini asa punikeun leri sejeroning di tiang nagingin indik sastra katekaning krunanipun mejanten sampun nenten nganutin indik kirang langkung raris antuk punike make tuno luwih antuk titiang misuguha tuno langkung antuk titiang nagingin ledang ugi majeng ring idedane para pangrengo sinareng sami antuke punike mangdo ledang ngampuroyang padewekan titiang mana lulut wantah mawit saking manahe kalintang meled mawit saking rasa lulut nike sane dados jalaran maring daging sastra aji meled ring daging sastrone rauhing tatu kediat mikane pangkak pong ngawe gitu saking rasa kadudut rasa meled sane dados jalaran ngawinang purun titiang negesin daging tatembangan mahabrata nekawidi iyaning daging bantang carita sane pisuguhang titiang kadimangkin ambil titiang ketus saking mahobrato sane luwih mau tamu kepung angin gurih nanging carita sane mawit saking
pustaka maha beratone punika nemangkin sampun meresidayang pipil titiang keanggen tetembangan Sekar Alit dia angreni sake maon carita maha beratone punika tua kang titiang nyaritayang rikala nene dia angreni kemangehang pinaka duta ngaturang Daksino doke punika ni dia angreni punika kedadosang utusan gumanti sideraris ngaturang punika guru Daksina maring idong maharasi ini guru Daksina ne punika ayat katur majeng rilinggih ide sang meraga luwih ide sang rumagersi sane mekadi linggih ide sang meraga luwih punika wantah kelintang kasumung kelintang kasub angan idone resi darono dahating keparep kajana loko ide sang rumagersi punika wenten melinggih irike ring Hastinapura